Sawubona Dr. Cembe Lescalaba. Yo mfowabo kunjani? Siyaphila khehla njani nini? Hawu, nathi sithemba ukuthi siyaphila abantu abadala basesifikele basesenathi. Kuhle lokho babe. Mane babe nginemibuto lekhona. Hayi imibuto sigathe yona ba. Ngicela ukubuta ukuthi yini umehluko walesgubhu lengisibonako. Umehluko walesgubhu kekhehla sinemsebenzi lomkhulu kakhulu lesi sigubhu. Umuntu nje lophilayo emhlabeni noma umphefumulo losesekanye nenyama noma kuthiwa sowulele. Siyakwazi ukuthi na sekufike abantu bakini batobuta uzwalala kanjani sisebenzise sona lesi sigubhu. Noma kuthiwa useba emajele siyakwazi ukuthi sisebenzise sona lesi sigubhu ukukhipha emadilongweni. Noma kuthiwa bakuntshontshe mhlambe ikoloyi mhlambe yini noma ulahlekile siyakwazi ukusebenzisa lesi sigubhu usitakala. Lesi sigubhu siyakwazi sikhande imali, siyakwazi sikhande amabhizinisi, siyakwazi sikhande umuntu ukadzeke. Ngekuhlukahlukana kwato lezi zigubhu siyakwazi sisebenzisa lo ufikile lo ufuna sikhundla siyakwazi sitamatise lesigubhu sesikhipha loluthi lolu ke sesimgcaba ngalo. Siyakwazi futhi noma uthola umuntu uboshiwe siyakwazi sithatha impahla yakhe siyisebenzise sibhuqa ngalo luthi sesifana lenye insiti lekhona inali libondle lengako lapha ebonzeni. Sikwazi sikuhlanze sikhulumise umuntu bese siyamkhipha ejele sisebenzele imicutse. Lesi sigubhu siyakwazi ukuthi noma bekuthiwa ukagano sisinafikela kuwe sathi sikhotha lesi sigubhu lesi bese sobita igama nesibongo salomuntu lomfunayo ukuthi abuye empilweni yakho noma bekuthiwa uqabene nendoda yakho noma yini mase sikhothele lesi sigubhu uyakwazi ukuthi abuye. Noma ngabe kuthiwa unetinkinga noma bekuthiwa nje ikhaya lakho alihlangani kahle umndeni ngacatshana kwentiwa lokho nalo kunetimbi kuyaliwa kubangwa tinzawo kubangwa timfuyo kubangwa emafa mase ufike ekucala la ekhathi ekhaya mase ufike ekuqala la ekhathi ekhaya sakusebenzisa lesigubhu sathi sakushwamitha sakucinisa uyabe sesuyayiwina leyo nzawo noma bukwandaba zabantu noma ngabe noma ukoneta abantu siyabavala ngci ngalesigubhu bangaphindzi bakuhambele. Uma ngabe futhi wena sowufuna ukuthi ubulale kunaleli phondo leli siyakwathi silephondole mase sihlanze nalesigubhu lesila nala isigubhu lesi bese sesiyakhuphuma so nangu umuntu uhlupha sibhana kasibhana singabidi kodwa igama leli muntu sifuna abantu nabo bafe bayakwathi silayikhaya endlule. Leli sigubhu nje sehlukene kanenge umsebenzi waso ba. Hayi ngiyakuva khehla. Khehla. Ngibonga kakhulu ukuva ngaloko ngoba bengisolo ngitibuta ukuthi ngabe imehluko lokhona kule nto letimbili ngibonako yini kodwa ngoba sengichazelekile ngakho konke ngicanga nalabanye bangafisa ukuthi batifikele bona bangakuthola kiphi inombolo ukuze bakhona ukuxhumana nawe. Kubantu labalangwane batongifonela kule nombolo bangayifaki le country code kodwa nabe kuthiwa awukho la ngwane ngicela kusho ne country code ngoba siyesihlusha abantu basemaveni lamanengi siku Dr. Cembe Lescalaba. Le nombolo yami ithi +268 76 18 30 35 76 18 30 35. Ngena nombolo leyo lekwati ukuthi na ukhuluma nayo ukhuluma na Dr. Cembe Lescalaba ngqo. Ukhulume konke lofuna kwendeke. La ekhaya kuhlukene ke sikhona lesibuko ukhona sigujana lo tasina ukukhuluma nasigujana aqoqe nawe. Siyahlola ngesibuko uyahlola Dr. Cembe Lescalaba siyahlola ngasigujana ephinde futhi sikwelaphe ngaso nenyoka ke la ekhaya ikhona labafuna inyoka noma bekuthiwa unayiphi inkinga lekukhungethe noma uyagula noma uyagulelwa noma uboshiwe noma uqoshiwe noma ulahlekelwe ngumendvu ulahlekelwe indvozo ulahlekelwe ngumfati babona silime kuphi bathi unetitsi ufuna ukuhlipita ngabomhlakaza siyakwathi ukuthi sikuhlipite leto titsa takho tinyo takho tiyafa tilwa netimfuyo bakuqoshile ekhaya awuvani nemndeni ufuna ukuthi ubawine into takhona siyasebenzisa izinto ngehlukahlukana kwato. Siyabonga kakhulu. Please subscribe to my YouTube channel le uyibonako bese share le nkulumo lena naleli page la Dr. Cembe Lescalaba ku Facebook, Instagram, YouTube yonke indzawo uhlabalalise kuze abantu incumbi batositakala. Siyabonga kakhulu. Sibonga khehla.